All right, welcome once again. Welcome to this Bible study this evening. So we're looking at the stories about King David. So we saw some weeks ago that King Saul had died. David had become king over Israel. Remember, Samuel had anointed him to be king. So he became king in place of King Saul. First, he became king over only part of the 10 tribes, over the tribe of Judah. But then he became king over all of Israel. He conquered Jerusalem and made that his capital city. And after he had made Jerusalem his capital city, he brought the Ark of the Covenant to Jerusalem. You remember that the Lord God had given instruction to Moses to put together the Ark of the Covenant. It was a wooden chest. Had golden angels on top of it. Inside of it were the tablets of the 10 Commandments. That represented the law of God. It also had a pot of manna. The bread that God had rained down upon Israel while they were in the wilderness for 40 years. That pot of manna represented that God took care of his people, provided for them. And it also had Aaron's staff in it. That staff represented that Aaron was the high priest in Israel. So this Ark of the Covenant was kept at someone's home after Joshua had led the people of Israel into the promised land. People who belonged to the tribe of Levi kept in their homes. David said that the Ark of the Covenant belongs in Jerusalem. So he brought it up to Jerusalem. And then King David established his kingdom. He fought some final battles with various enemies of the people of Israel. He fought final battles against the Philistines.
ata dule kigute du todawe da pa plesha tapo the Moabites, pa moapo the Syrians, pa eprathapo the Edomites, pa edmapo and the Ammonites. no pa amnapo mo. King David was the man of war, So pa da we awe da miwe da pa la du da daga. and he fought against those who were the enemies of God, Da we da du todawe da pa la miwe da kasaya du da thir pa mo. enemies of God's people, of the children of Israel. Yua pa go mi adu da no kasaya adu da no le yua pa go mi adu da le pa iswela po thir pa pako. Okay, so you see what King David is doing. He made Jerusalem the capital city. Nitiwe da pe tale so pa da we ma we da na we da diketa we da Yerusalem la we ko. Brought the Ark of the Covenant there. Awe da heso we da lo lot la so skipene. Fought final wars against the enemies. Awe da no du toda we da du le kikita da du da thirpa. And then he set leaders over the people. Pa we da palo we da no da thu ta thought da ble thirpa lu pa gomi poko. If you could read 2 Samuel 8:15 to 18, please. So pa pa we da kishumula sedo ho sabo de si etele de si ho. Do sa da we ke so pale iswela kela poko. Do mata sinyo do ta to ta lele pa gomi kela golo. Do no suru ya pokwa so yo a wele pa thumia poko do so ahilu pokwa so yo shapa me pa kweno dalo do so ahitu pokwa so sado do so il batha pokwa so ahi mele me pa luta durpa do so siraya me pa kweli do so Yoho yeda apokwa so benaya wele pa Kurithapo, do pa Pelisha thapo apoko, do so da we apokwa to pa me podod palo. Okay, thank you. So you see that now that King David has established the kingdom, Penenitiwe da le so pa da we awe da thuta we da bomu, awe da do da do adu da thirpa. and fought against his enemies, now he sets leaders over the people. No ne pen awe da palo we da no da trota tra no palo we da thuta tho thirpa lu pa me poko. And then King David did a very beautiful thing. No ne so da we no so pa da we ma we da talaki la do madmini lo. He asked if there was still anyone left of the house of King Saul to whom he could show kindness for Jonathan's sake. Aweda thikwa weda no le so pa so solu a bote klane odi weda de gana weda edoma weda ta wene le so yunatha awomo. You remember that King Saul had a son named Jonathan? Nthino to diana so pa so solu na pokwa weda de gala mieda so yunatha. Jonathan was a very righteous and godly man. So yunatha weda mieda pala bado mieda pala exaiwani lo. Jonathan and David became very, very close friends. So yunatha do so da we awethir paketa weda tithiko la buti lo thadomani lo. Jonathan and David established a covenant between themselves. So yunatha do so da we awethir pathu to weda ta olo le awethir pakiga beseni lo. Now, Jonathan had died fighting against the Philistines with King Saul. So yunatha thi weda no pela weda du toda weda papilesha tapo do paso solumo. Jonathan was dead, but now King David asked his servants if there was anyone left in the house of King Saul. Pene no aweda kane so yunatha thi weda do ne no sopa so da withi kwa weda akepwa no le pwa le aweda kane ne sopa so solu awe ahipu no pwa adua thklane omudirigania. Someone told King David that Saul's servant called Ziba was still alive. Pene no ke weda le awe sopa so solu atakida pwa la me weda so Ziba na weda omuedimo. He called Ziba to come before him. Aweda ko weda Ziba no la ke weda la menya. King David asked Ziba the same question, if there was anyone still alive from the house of King Saul.
วันนี้สปาดาวินอที่กว่าดาตามีขอละที่กว่าไว้ดาเลมกันนี่ที่กว่าดาเลซอซีบานี่เนาะเลสปาซอซอลอยฮิพุขอพวกลาปลาโอมูลเตนี่โอดิรกา Now Ziba told him that there was a man called Mephibosheth, who is a son of Jonathan. วันนี้ซอซีบาออเลเนาะปวาลามีไว้ดาเมฟิโบเซเนาะลามีไว้ดาไว้ตะกันซอยูนาตาพวกว่าโอมูดิเวนี่เนาะ Now this Mephibosheth was crippled in both of his feet. แกดาซอเมฟิโบเชเนาะเอาไว้ดาขอฮากาไว้ดาขี้คอเลมอ David calls Mephibosheth to come before him. เนาะสปาดาวิกไว้ดาเมฟิโบเชเนาะลาแกไว้ดาลาเมญานี่เนาะ So Mephibosheth is, of course, quite worried. I mean, he's the grandson of King Saul, and he's called to come before King David. ซอมมีฟิโบเชนาเวดาบาโยดามอเมลาเวเมดาสปาซอซอลัวลิควาโคเนนาบาตากอเลสปาซอดาเวียเมญาอิเน So he comes before King David and he bows before him. เอาไว้ให้เวดาเลเอาไว้สปาดาเวียเมญาบาเวดาตอลอกดุกโลลาเมญาเนเนาะ And then David says in 2 Samuel 9, verse 7, มันในสปาซอดาวิซีบาเนาะเลคิชโมลาซอดควีสปนุยดอซาดาวิซีเวดาปลีดาเรอเกดียิกมานาเลดับลูตาโพเลนปาซอยูนาซาโฮตปวากเตดอยเคเกนาเลนปาซอซอลูอาโคเคเลดอนบาออตาดออตาเลยซอนโคดิทีคอลอะคอบญาเวบลาบาออตาดออตาเลซอปาซอดาวีอาซอนโคทอโบลมอตโบอยู่คอม so David tells Mephibosheth not to be afraid. สปาซาดาวิซีบาเวดาซอมเมฟโบเชเลตบาปลีดารี And he tells him that he will be kind to him for the sake of Jonathan. อาเวซีบาเลอาเวดาโกดตาตุกญาตากญาลาพอโคเมลาปาซอยูนาตาโคนี่ลอ And he's going to restore to him all the land of King Saul. ลาเวดาเคเกียฮอโคกปีติปาแค่และแค่ซีเลอาบาคาเวดาดาพูซอปาซอซอลูนี่ลอ And he will always be allowed to eat at King David's table. ลาเวดากบาตาเฮียควเลกอเวดาตาเลซอปาซาดาวิอาซนาโคทอบุนี่ลอ So you see what David is doing here, do you not? ปฏิเวดาเนาะเพเพตาเลซอปาดาวิมาเวดาเน He's honoring the covenant that he had established with Jonathan. อาเวดาปาลาปากปอเวดาดาลอลอลามาเวดาเลอาเวดอซอยูนาตาเบเซมอ Okay, let's read about that covenant that David had made with Jonathan. ปากพาเวดาตาลอลอเลกซอปาซอดาวิมาเวดาดอซอยูนาตา 1 Samuel 20, เดชูมลาเซดคิเซียซาปดิซิลุยเตเลริซินวยดอนกดุเนยาเลยูอาบลีอโพเทเลยูมูดีเลยูทูตธีตรีวเนตเมบาเมเมตยูอาดอเตคุยซอดาวิอาเดดาเลฮโกคลโกอากาเดดอนตดอเตคุยบานบลูนโพดอยปวาฮิโพลอโซลอทอลอดอซอยูนาตาลออลอตาดอซอดาวิอาปวาฮิโพดอซิเวดามอยูอาคุตาเลซอดาวิอาเดดาซิปุริเกดอซอยูนาตาดิสโกดอซอดาวิลาเออฮูลออากิดีเออดีเอลอตาดาวิอาโตเนลอ King Saul was trying to kill David. ซอปาซอซอลุนอกุเคลเซลูคุมาซิเวดาซอดาวิ Jonathan warned David. ซอยูนาตาเวดาฮิปโลเวดาซอดาวิเนลอ He said to David, "You need to flee away because my father wants to kill you." อาเวซิเวดาเลนกบาอาคีปูเพลกุนตาตมูเนาะมีเวดาเลอาเวเยปาเนาะเวดาลูคุมาตินานี่เนาะ So here David and Jonathan are saying farewell to each other. แท้อีเนเนาะซอยูนาตาดอซอดาวินาเวติรพาเซยิเซวาโลตาลาเวติรพากลอพาโลตานี่เนาะ And David and Jonathan make a vow to each other. ซอดาวิดอซอยูนาตาเพเนเวติรพาเนาะโซลอตาลอลอตาดปุคอนี่เนาะ David promises Jonathan that when he becomes king, he will be kind to the family of Jonathan. เพเนเนาะซอยูนาตาซิบาเลเนาะเพเลซอดาวิเมเกตาเวดาซอปาบเนเนาะเวดาโกเวดาดอตาตุกญอตากญอเตตากุยลาฮิปุคอปัวปะโกเนติเก
It's because of this promise that David asks his people, is there anyone left of Saul's family? Mele ta elo lo we khone no sopa da we no ti kwa we da pwa ga ti pa no le pwa omu lo te we da le sopa so so lo hi pu ko pwa kla de ga ne a. And it's because of his covenant promise to Jonathan that he is kind to Jonathan's son. Mela we da no ta elo lo we da do so yunatha a khone no we da do ta tu nya ta nya le so yunatha pu kwa poko. David makes a covenant with Jonathan, and because of that covenant and for the sake of Jonathan, David is kind to Jonathan's son, Mephibosheth. Hey ne no so pa da we na we da ma da ta elo do so yunatha a mela we da ta elo we ne khone no a we da o we da do ta tu nya ta nya le so pa a we o ta tu nya ta nya le so yunatha po kwa no me si bu shi a pokuma. This is a beautiful story, but it's more than just a wonderful story. Ta we ne me we da no ta khela do ma ba sa na ke a do ne de we da ta khe pu di mo. In this story, we see a picture of the love, covenant love that God has for us. Le ta khe pu ne no pe ti we da le a we ka sa ya o we da do ata lo le pu e ti pa go. As King David was kind to Jonathan and his son, Mephibosheth, so the Lord is kind to you and to your children. Di no awe da kane ne so pa da we no awe da no we da ta tu nya ta nya le so yunatha do so apo kwa no so Mephiboshi apo ko ne no ka sai wa ne na we da do ta lo no ta tu nya ta nya we da le na do no pu ti pa po ko ne lo. God has a covenant of love with believers and their children. Kasaya owe da do ata lo ata le pasuke na kita tirpa do apo tirpa agoni lo. So you love the Lord has a covenant with you, and he has a covenant with your children and your grandchildren. No kasaywa na ne ewe da kasaywa no kasaywa owe da do ata lo do na lo kasaywa ne no awe da ata lo ne owe da le no po tirpa go do ne li tirpa go ni lo. The covenant love of God goes from generation to generation. Kasaywa ata lo ata ne no awe da le we da no le pa so ba so mo. That doesn't mean that everybody in that family is automatically saved. Akamya le no pa le hipokapo du ne no awe da kane ke pu plewe da no le automate no dinit me ba. But it means that God's love rests upon that family, and everyone is called to believe in Jesus Christ and to love the Lord God. Kapnya we da no kasaywa no ata owe da ata owe da le hipokapo du ne apako akoni no kasaywa owe da do ata ko no le pa ko ga de le hipokapo du ne apako ne no akaba we da kasaywa akaba na we da kasaywa ne lo. Now, back to the story. David put Ziba, Saul's servant, in charge of all the land of King Saul. Peke da kike le ta khena awe so pa so lu a takita pwala me da so siba no pene no so pa da we pa lo o le we da ka ba itwe kwa twe we da we da la ba kha we da do we da kane so pa so lu kele kesima. So he gave all of Saul's fields to Mephibosheth. Le so awe so pa so lu awe a siplo a hoko kupikele kesina no he da su awe alikwa so Mephibosheth. And he put Ziba in charge of them. Lawe patawe da so siba no lawe da ki twe kwa twe da mo. So Ziba was to work the land and farm the land. The benefit of the land was to go to Mephibosheth. So siba na we da ma we da kita pa ta pita ma no le ba te da kwa da no ba pu da no da kele kese le ke blike pu no abablu pu ne no le we da su Mephibosheth umo. Now Ziba
had 15 sons and 20 servants. ဖေးနေနော်စောစီပါအဝဲဒါဒါအဖို့ကွာနော်တစီရကတော့အပလနေအဝဲဒါအကခိစီနေလော So with Ziba in charge, these 35 men worked the fields for Mephibosheth. နော်ဖေးနေစောစီပါနော်အဝဲဒါခဲလဲနော်ပပခွာဝဲဒါတက်စီရကလဲဝဲဒါဘာမဝဲဒါဟခုပြတာဖိတမန်တခိတပွားတမလမေဖီဘိုရှေကနေလော And Mephibosheth ate every day at King David's table. မေဖီဘိုရှေနော်အဝဲဒါတောက်ကောမိနေတယ်လစပါစဒါဝေအစောနခုနေလော He was treated like one of the king's sons. အဝဲဒါဘာတမဘာဒီတော်လစပါအဖို့ခွာဒကတူမ Now Mephibosheth had a son named Micah. စမေဖီဘိုရှေအိုစကဒါဖို့ခွာလာမီဒါမီကာ And Micah would inherit the fields that were given to Mephibosheth. မီကာနာဝဲဒါကနေဘာသာကနေသာဘာဝဲဒါလေအဝဲနော်ဟခုကပီလေမေဖီဘိုရှေအပမေဖီဘိုရှေဘာခါဒိုတိပါမ So here we see the faithfulness of King David to his friend Jonathan. ဖဲနေပတိဝဲဒါနော်တသုတသတောဝဲဒါလေအစပါဒါဝီအပူနအတတဝဲဒါတော့အသကောဆယနာသနီနော် Jonathan was dead, but King David was kind to Jonathan's son and Jonathan's grandson. so yonatha thiweda basado so pasada wini na weda no tukunya tangnya tu uta weda so yonatha pokwa do so yonatha likwani lo Here again, we see a picture of the covenant faithfulness of God. pene petiweda no kodole awe kasayuata lo ata tuto tato ata emo Teaches us about God's covenant faithfulness to us and our children. Atulu pa bakale no kasayuata eta lo no le puetir pago le po agoti po kasago da po tir pago Please note well the great benefits that Mephibosheth had. no mo peke tinya tawe gege no ta babli bapo do weda do male mefiboshe ata udo pene He received a delightful inheritance, awe do ne ba weda no tanitha akhiela a place at the king's table, awe da oba weda ta weda do ta lo no la weda le sopa asonoko and here we see a picture of the blessings of God's covenant faithfulness to us. pene petiweda no ta sugi le kasayua ata lo ata sugi ata sato le puwetir pago Because we believe in Jesus Christ, we too have a delightful inheritance. Mele penawe da kasay shukri ko ni na puwetir pasika puwe da tanitha la khilani lo Not lands and fields on this earth, but a place in the kingdom of heaven. de mewe da le awe da kan si lo pwe pu le hokko kle ne ba me de kan ne na da lo le mu ko ba mu pu ne lo Now, I know that many of you have had to flee from your ancestral homes. ye te nya we da le tu we da a ga ti ba khita ku we da le ti mo pa pi pu a lo kle ne lo You had ancestral homes in Karen State and in Burma, and you had to flee from them. no we da do no ne hi lo kho lo le mo pa tu ti a lo le ple no le ko pi a pu ba sa ta na ke ne ba khi yi ku we da da lo ta kle ne And of course, you long for your ancestral home and village. na me to pa ke lo na mo ta o da le awe no mo pa people le ple o we da lo le du to wa pu ne But please understand that you have a delightful, a beautiful inheritance in heaven. pasana ke ne na ba na pe we da wi ta su na pe le no we da do no ta ne sa la pu da ta ku ta ne sa khi la no la khi la do ma le mu ko ba me ne lo It's for you and for your children. ta we ne me we da le no go do no pu ti pa go ni lo And so we who have children and grandchildren, we are called, as we are able, to teach them about that beautiful inheritance they have waiting for them in heaven.
na di pue tir pa le po we da po da po da pli tir pa na pa ba su lo we tir pa na ma se we tir pa la we tir pa ke ma lo ke na ke ni ba we da na ta ni sa khie la lum ko ba me nir ki I would also like to talk about Mephibosheth's crippled feet. ya da to we da ba ka da le mi si bo she na le a we da ko no de kle we da ki ko le ma Well, think about it. He was crippled, but he received a delightful inheritance. chok mo ta we de ki na a we da ko ki ko la go pa sa na kya we do ni ba we da ta ni sa la khi la i ma And he is given a place of honor at the king's table. Aweda do no ta la le bata pa la pa po le so pa so no kuma. Well, in a sense, you could say that we are all Mephibosheth. No le kled bone no pe si weda tele no pwe til pa kele no pe me weda we me si bo shema. In one way or another, we are all crippled. Le kled boge le klagat boge no pwe til pa kele pe me weda pa kor kle til pa mo. Whatever our background, we are often sick. No ta uta di lege no nyo ne no aweda ka ne po weda do no ta te su de kleba. We grow old, Pe sa pwa tho ba ne pu lo sa weda. sometimes literally crippled. Le blor kone na pemetele lo na le na kone na a korkle turkle kuweda But even though we are crippled, we are given a wonderful place at the king's table. peme na turkle korkle weda pasatna kine na bata hipwale na a weta lola a pweda dota la tagapono atani thahi la mukobamini no. In the kindness of King David, we see a picture of the kindness of our Lord Jesus Christ. So pada we atatu ota utatu kunyata kanyani na petiwe data ke go le pekase shukri na weda me da pala tu ota ta kanyata ni lo. And in crippled Mephibosheth, we see a picture of ourselves. Le awe so me thibo she na la kod klewe da ki pale ni na ka ga da ki pale ni na petiwe da na but no ka sa da we pogomo le pe me da pa kod kle sutle. But even though we may be old and crippled, we are redeemed and restored. Na pe me sapwa na pe me ko te kle sutle ba sa da ke na pa bata pwe ke pwa da bata su tho ke pwa ni lo. And we are given a place in the kingdom of heaven. Da pa bata hi pwa ta lo le yu abo me pu ni lo. What are the applications of this story? Da le ta khe we ya ni na ta ba thwe me we da tam ni le. First of all, embrace God's grace. La so ke ten ha ni na me we da na pa ka ba hi kha na me te pho hu ti kha we da so kha ti we da na ka sa yu ata du ta pho ni ki. Through his word and spirit, God holds out his grace to you. Kopro la we da ak lu tha no do a sa so ski khu ni na a we da hi la we da ta du ta pho le no ni lo. And we are called to embrace that to ourselves. Pa ba ta ko tho pa le no pa ki kha we da ta we ni le pa no ka sa da we go. And just like Mephibosheth embraced as a free gift from King David, so we get a free gift from our God. Na di tho na me thi bu she ne na a we da do ne ba we da no ta hi ko lo no ta ni sa ko lo le so pa da we a wa to ne na pwe thir pa na pa do ne ba we da a we ta hi ko lo le ka sa ya u ni lo. All that Mephibosheth had to do was believe what King David was giving him. Ta le na me thi bu she la ka ba ma we da ke le ko ne na me we da la we da ka ba na we da ta le a we so pa da we hi on ke le ni lo. He just had to accept it and enter into the blessings that King David was giving him. Aweda ka ba na weda da ka ba len ni weda na su no ta su so wale so pa da we hilo amo. So King David said, Mephibosheth, for the sake of Jonathan, I love you. Na pene so pa da we si ba le na me se bo she na me weda le awe so yunata khone na ye ena ni lo. Benefits of David's love for him was for him and for his son Micah.
ดอตาบับลิบาโพเลเนาะสปาดาเวอัตตาเอลาพอคนนี้เนาะมีเวดาลาเวดาก็ดอลาพกว่าสมิกาก่อนนี่เนาะ And so God's love for us, for the sake of Jesus Christ, is for us and for our children. ก็ใส่ว่าตาเอเลปูกอเนาะดอตาบับลิเลปูกอเนาะเลเอาไว้อัลาพกว่าก็ใส่ชุครียคนนี่เนาะมีเวดาเลปูกอดอเลบพูติดพาก่อนนี่เนาะ So just embrace that and accept it. เนาะมอปกฮิขาเวดาตาเวนี่ดอปกตูโลตาเวนี่ตะเก Believe what the Word of God says to you. นาตาเลก็ใส่ว่าก็คลาสิบานานี่ตะเก Now, we who get a free gift of God are going to be gracious to others. เนาะแค่เนี่ยเนาะป่วยติดพาเลปดุนในบาเวดาตาเฮกล้อเนาะเลก็ใส่ว่าโอนี่เนาะป่วยติดพาเนาะปกบาเมียดาป่วยละเอาเวดาดอตาบลิตาโพเลปากาพอกสิกอ So, as followers of Jesus Christ, we are called to love others as Christ loved us. ดีป่วยดาป่วยละป่วยดาครีคิติดพาอาตัวนี่เนาะปกบาบาตากอรป่วยเลปกบาเอดาป่วยอุปกาดีเปเอลอปตาดาป่วยตัวนี่เนาะ We embrace the grace of God. นคนในพี่ขาเวดาพอคือขาเวดาอยู่ว่าอัตาบลูตาโพ We are kind and gracious to others. ปเวดาดอตาตุสกุญญาตากุญญาดอตาบลูตาโพเลปาอุปกาติปาโอ As David was kind to Mephibosheth, so we are kind to others. ดีนาสดาวีนาเวดาสุกุญญาตากุญญาตุตาเวดาเมซิโบเชตุนาปเวติปานาปบาตุโอตาอุสุกุญญาตากุญญาปาอุกาติปาสิกอ As I said, we're like Mephibosheth, cripples. ดีโซยิเซียตุนาปโลกาเวดาดีโซสมิซิโบเชนาเลเปมีเวดาปลาขอหากคิปาเลนาเกดาคอร์เกเล And as cripples, we are kind to other people who are crippled. ดิเปมีเวดาปวาลาคอดเกลติรพาตุเนาะปกบาสูซาโอซากญอสิกอปวาลากูกาลาคอดเกลสิกอ So that's second application. Third application, we look forward to the perfection of all things. เนาะตามีเวดาตาเวเนเนาะเปเตมกันเนตาบาถ้วยดาคิเมตมีตาแซมีตมีฮะเนเนาะเลตาบาถ้วยเลตามาโลกเนเนาะมีเวดาเลปคอกวาลาเวดาตาเลตาปวยเลตาแค่เลแค่เสียพาคนนี่เนาะ So Mephibosheth was restored and brought into David's presence. ซอมเมฟิโบเชเนเนาะเวดาบาตาสุทอกีอลอเดบาตาเฮสัวเลซอปาดาเวียเมญา And so we eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ, our great King. ปวยติรพาเนาะเลตาสุสุตาเกปูเนาะตาสุโอตาโอปูเนาะปกคอกวาลาเวดาปกใส่ชุครีตาให้กิกดาคิกเวดาเดียเมเวดาซอปาพาดูรกาตัวนี่เนาะ And Christ will make all things well. ครีเนาะก็มาเกเวดาตาแค่และแค่เซลาเกนี่เนาะ Perhaps you're struggling with illness, old age, in various ways crippled. บาเตติลาเนาะเนเรปลูเกซาเวดาดอนตาสุเกซาบอเนาะเลเนมุยตุปะตอเซกตอเมเกเนาะลอเลิกเลลากูกาเนาะตาลาตาดอกปะลากูกาติรพาเนาะเลิกเลเวเนสิกอเปเมดาปะติรพาเลอะคอลอตะเกเลนี่เนาะ The Lord Jesus Christ is coming again, and he will make all things well. ก็ใส่ชุครีแค่เปก็ใส่ชุครีแค่ก็ได้คิกเวดาดอเวดาก็มาเกเวดาตาแค่และแค่เซลาเรียบานี่เนาะ The truth that Jesus Christ is going to come again on the clouds of heaven is more sure than that you are going to wake up tomorrow morning. แค่เวดาเนาะตลอดที่เราเซลก็ใส่ชุครีเนาะแค่ก็ได้คิกเวดาสู้ฮอกอินเนาะมีเวดาตลอดที่เราเซโดนี่เวดาดิตอลเนดาเนาะก็เซตก็ดอลลาร์ตอตกอม God's love for you for the sake of Jesus Christ is greater than any love that we experience here on earth. ก็ใส่ชุก็ใส่ว่าตาครอบครัวเลก็ใส่ชุครีอาคูนี่เนาะมีเวดาตาโดโยนี่เวดาเนาะตาลากูกาเลฮอกเคลคีเลเป็นเลครอบครัวบานี่เนาะ You may know that God loves you for Jesus' sake. มอนก็ติญาว่าดาเลเนาะก็ใส่ว่านาเลก็ใส่ชุครีอาคูม And he calls you to respond to him in love.
အဝဲဒါကောထနာဒီတနကေဟထကေဝဲဒါနတာစီဆာလေတိုင်အဲနီလော And he calls upon you to live as a person faithfully in covenant with him. အဝဲဒါကောနာဒီတနကိုအမှုဝဲဒါနော်လေတာအော်လောအတာသတ်တော်တော်နီလော So those are the things that I think this story of King David teaches us. နော်တာခဲနေနော်မေဝဲဒါနော်တာတိတဖာနော်လေအဝဲစောဒါဝီအဝေဝဲဤနော်လေလီစောစီဆဲပူဒါဆိုလို့ပွားနီလော